Gatagatĩ ka ndereti nditũ ya mendĩkithia ma watho mwerũ wa kĩgĩna marĩa marekwĩrwo atĩ maya gũkorwo na maũndũ mekũritũhĩria a Kenya thogora wa mũtũrĩre, mũnini wa president Rigathĩ Gachagua augĩte cira wa watho ũyũ nĩ mũrĩku amu thirikari ĩna namba cia kũigana bunge-inĩ. Unajua ni mzuri nikwambie, hata kama utapinga hiyo bill itapita. You don't have the numbers. So iko haja gani kupinga kitu ambaye itapita? There's no need. Lakini kama itakaa vile imekaa saa hii, Your Excellency, wengine lazima tutatoa suari kwa mbunge. Tukisema no, si lazima tuseme kweli. Kama itakaa vile imekaa, I don't pretend myself. If it will be like it is, kura ya makaliwa Amulu itakuwa big no. That can be reported in Kenya. Mmenipatia ruhusa nikapige kura ya kupigana pesa. Kila mahali kitu haiwezi kuwa percent right. Hiyo finance bill, Mheshimiwa Makali Mulu ni mtu wa mahesabu. Mheshimiwa Makali, hiyo finance bill haiwezi kuwa 100%. Lazima kuna shida iko mahali. Na kila kitu iko na shida. Hata bwana yako ako na shida, hata bibi yako ako na shida. Na mnakaanga na yeye. Igongona-inĩ rĩa kũngania mbeca cia gũkinyanĩria tabarĩra cia ũthii wa na mbere thukuru-inĩ wa secondary wa St. Luanga kaunti-inĩ ya Kitui, mũnini wa president acokeire uge wa president wa atĩ mendĩkithia ma watho ũyũ nĩmo makaruta bũrũri irima-inĩ rĩa kũhotoma kwa wonjoria. Uwezi ambia watu wasitoe at the same time waombee barabara, waombee maji, uombe shule zitengenezwe. Itakuwa haina maana because unaongea na lugha mbili. Kwa one side unasema watu wasitoe ushuru. Then unasema tunataka maji, tunataka barabara, mashule iko shida. Then how do we do it? Wakati tuwazungumzia 3% ya finance bill, wacha tuzungumzie 8% exemption tumetoa kwa tax. Wacha tuzungumzie exemption ya raw materials ya fertilizer. Wacha tuzungumzie exemption ya raw material ya pharmaceutical products. Tuzungumzie exemption ile serikali imetoa ya ushuru ya pesticides. Mkijua agriculture ndio sekta ambayo inaweza tusaidia sisi kama nchi. Mambo ya kuongezea VAT from 8 to 16. Please let's sober up as Kenyans and look at that proposal. Tuulizane, hii ilikuwa inatupea pesa ngapi kwa mfuko ya serikali? Is there alternative way of raising the same amount? And if you need that alternative way, I'll be there for consultation for the sake of my country. Mũrũgamo wa mũnini wa president wagĩire kĩene mũtaratara wa ũngania wa mawoni ma mũingĩ ũrĩa ũkoretwo ũgĩtabanio nĩ kamĩtĩ ya kĩgĩna bunge-inĩ ya bũrũri. Kamĩtĩ ĩno yamũkĩrĩte mawoni ma andũ 1,000 kũhĩtũkĩra marũa na makĩria ma andũ 900 matiranyita mbaru mendĩkithia maya. Gatagatĩ ka ikundi makĩria ma 150 iria ciakinyire mbere ya kamĩtĩ ĩno, no ikundi cinyihĩire 20 cianyitire mbaru mendĩkithia maya, na harĩ andũ kĩũmbe makĩria ma 55 arĩa makinyire kũneana mawoni mao, hakuhĩ othe moririe bunge ĩgũithie mendĩkithia maya. Tumekopa 10 trillion, tumefika mwisho. Hakuna mtu mwingine atatukopesha pesa. Kenya karibu kupigiwa kengele. Iuzwe kwa auction. Tumesema hiyo maneno ya kukopa haiwezekani tena. Kwa sababu ukijipata kwa shimo ndani, huwezi kuendelea kuchimba. Unasimamisha kuchimba ndio uangalie vile unaweza fanya nini. Tafadhali chukua muda wako, isome ile finance bill. Angalia faida zake. Alafu ndio ujadili. Lakini usiseme eti vile mtu fulani amesoma basi ameshasoma na vile amesema ndio amesema. Hapana. Gũtindĩka watho ũyũ ũrĩa president augĩte atĩ noguo ũngĩcokia bũrũri barabara-inĩ ya ũkũria, rĩu ũmũcũngĩrĩirie gũcemania na ambunge arĩa marang'ethanĩra naguo makĩria kuma mwahũ-inĩ wake wa Kenya Kwanza na ikundi iria cinyitĩrĩire sekta cia bata kũgeria kũiguithia andũ othe bata wa mawatho maya. Maya magĩthiaga na mbere, seneta wa Busia Mtata nĩ athiĩte igoti-inĩ akĩenda mendĩkithia maya mateanĩrio tondũ wa kwagarara gatiba. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.